Köp жерlerden bilip угуп калабыз да. Азыр мынау күйөөдөн ажыраган кыздар айрыкча. Анан күйөөсү өтүп кеткен кыздардан көп бир жаман окуялар болуп атат. Мен угуп калдым кээ бир айылдарда мына ушундай бир намысы жок, уяты жок, мусулман дейишке ардана турган, уяла турган ушундай бир эркектер бар дейт. Ушундай бир жанагындай айылдагы күйөөсү өтүп кеткен кыздардын номерлерин издеп жүргөн балдар бар дейт. Эмне үчүн десең, себеп алар күйөөгө тиеле кыз ал намысынан коркот экен. Зынага барыштан коркот экен. А бирок күйөөдөн ажыраган кызчы аны зынага чакыруу жеңил болот экен. Ошону билип туруп, шундай бир акмак намысы жок эркектер бар экен. Ошон үчүн аталарга насихатыбыз, аталарга айта турган сөзүбүз, эгер кызыңыздын күйөөсү өтүп, наудубилла, Кудай жүзүн ары кылсын, бирок ошондой бир жагдай боло турган болсо, тезинен үйдө кармабайлы аларды. Аларды ажыраштырып үйдө кармап олтурганга аракет кылбайлы. Азыркы заманда бузукулуктун түрү чыгып кетти. Өзүн кумарын өзү кандыргандар канча болуп атат дейт. Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтат, мына ушул эркектерден дагы бойдоктор башкалар өз кумарын өзү кандырып жүргөндөр. Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтат, албетте Аллах Таала каргыштады, кайсы бир инсан өз кумарын өзү кандырса дейт. Аллахтын каргышына, Аллахтын лаанатына калган инсан ал дейт. Вала юзакки, Кудай Тааланын күнөөсүн кечирбейт дейт. Ушундай бир деңгээлде катуу айтат. Ошон үчүн бул нерседен этият болойлу. Башка бир оят бар. Кимде ким өз кумарын өзү кандырса, анда Кудай Таала ар бир жолу кумарын кандыргандыгы себебинен эрте кыяматка барганда бирден бала жаратат дейт. Ошол ар бир балага жооп берет эрте кыяматка барганда дейт. Бул жакшы амал эмес. Бул Кудайдан корко турган, бул мындан нерседен кача турган амал. Эсибизге келейли. Эсибиз барда этегибизди жыялы. Эркектер да, аялдар дагы. Күйөөдөн ажыраган кыздарыңыз барбы? Бериңиз тезирак. Үйдө кармабаңыз аны. Эгер эле зынага барбай аткан болсо дагы ушундай бир заманауи, ушундай бир заманга жараша бузукулуктар чыгып кетиптир ушундайчы. Наудубилла, Кудай сактасын. Келиңиздер, мына ушундай нерселерди узак кылайлы. Зынага барып коет канчасы ушунун себебинен. Өткөндө бир досум айтат. Шаарда бир жерде квартирада жашайт элем дейт. Ошол жерде квартирада жашап жүрсөк, бир кошуна эже бар эле дейт. 3 баласы бар, 3 баласы. 3 баласы бар, кошуна эже бар эле дейт. Өтө жакшы эже эле. Балдарын мага илим окуганга балдарын мага жөнөтөт эле дейт. Балдарына сабак берет элем дейт. Анан бир күнү ошол Кашкар кыштак тараптан, Кара Суу тараптан медреседен шаарга келип атсам, кечирак эле таксиде келип атам. Мына поезддин жолунда, жолдун боюнда турган сойкулар көп, билесиздер. Мына ошол жерде жанагы кошуна эжени көрдүм дейт. Көзүмө ушунчалык жаш келди дейт баягыны көрүп. 3 баласы бар, 3 баласы бар. Күйөөсү өтүп кеткен дейт, ичип келип өлүп калган дейт. Наудубилла, Кудай сактасын. Мына ушундай нерселер болбоштук үчүн аял кишини дагы, эркек кишини дагы жалгыз жүргүзбөйлү. Кудай Таала инсанды ушундай жараткан. Албетте жараткандан кийин эркекти аялга, аялды эркекке кумардуу кылып жараткан. Бирок аны арам жолуну да берди, адал жолуну да берди. Арам жолго баскан болсоң мынандай азаптар бар деди. Адал жолго баскан болсоң мындай сооптор бар деди. Ошон үчүн арам жолуна баспайлы, арам жолдон узак болойлу. Кыздарыбызды ошондой бир жолдордон узак кылайлы. Бизге келип аткан өтө бир чоң көйгөй бул нерсечи. Кээ бир жерлерде жанагындай исламда мына ушундай 2 аял же 3 аял алууга уруксат бар. Мына ушундай десең аялдар тыртылаңдап, аялдар ан нерсени сүйлөй беришет. Ушул нерсени кыла турган болсо, тийсин 4-чү аял болуп тийсин ошол зына кылгандан караганда. Өзүнүн кумарын өзү кандыргандан караганда. Ушундай бир арам жолго баргандан караганда. Мунун эч кандай уят жери жок. Анан кээде аталар дагы тырталаңдап, чычаңдап калабыз анан ошондой десечи. Мен кызымды андай кылып бербейм. Кызың эмне кылып жүргөнү менен өзүң кабарың жокко. Кызың мына телефондо эмне кылып жүрөт билбейсиң го, ажырашып келген кызың. Кармап отурбайлы кызды. Тезирак ким кандай болбосун, тезирак күйөөгө узатайлы. Үйдө кармаган жакшы эмес. Бул айтып атпаймынбы? Же бир зынага барып атат, зынага барбаса мына ушундай бир замандын талабына жараша болгон ушундай бир бузукулуктар менен алек болуп калат да. Келиңиздер, ушундай бузукулуктарды элибизден, жерибизден узак кылайлы, узак кылганга аракет кылайлы. Сиздин жоопкерчилигиңизде билиңиз. Кызыңыз дагы, келиниңиз дагы, балдарыңыз дагы атанын жоопкерчилигинде болот. Айрыкча кыздар,
kuyöge tiygenjekine çeyin atanın mildetinde, atanın karamagında olur. Kılgan günöleri sizge koşulup yazılar, biliniz. Kılgan günöleri sizge koşulup yazılar. Bir hadisti görüp kaldım hele. Ne deyt? Bir insan deyt, kızına bir jakşı yerden juuşu gelgende, berbese, je bolbosam kızı turmuşka tüyü yaşına jetken mezgilde kızını turmuşka berbese. Andan keyin al kızı insançılık kılıp, emi insan kam sötöngen bende bir künö işke bara turgan bolsa, anın künöleri oşol ataga koşulup yazılıp turat deyt. Mına uşul nerselerdi eske alaylı. Ol bayagı bilbey kala berебиz da көп учурларда. Kayaktan bilesiz. Oşon üçün mümkün boluşunça şariat emne deyt? Ayal dagın, erkek dagın boydok jürbösün deyt. Mümkün boluşunça üylönsün deyt. Erkekler dagın erterak üylönüңүздөр жүрө бербестен. Күнөөдөн тыйылыш керек. Күнөөдөн тыйылыш үчүн üylönүш керек erterakça. 30'ga çıkıp ketken balдар бар, 30'ga. Ya 30'ga eşek takaladın mı sen? 30 yaş. Bu ötele jogorу yaş. Erterek üylöngülü antip жүрө бербестен. Jakşı kız çıkbaytat deyt. Özün jakşı balasın, özün kança joldu jürdüң. Bul tobakel kıla turgan nerse, bulçu. Tars biröөнü alasız, siz kanday bolsoңuz, Kuday Taala Kur'anda aytat. Sen kanday bolsoň, ayalыңdan kudum oşondoy bolot deyt. Kudum oşondoy saka kelet deyt. Biri aytat. Bir dosumçu. Uşunday bir, sen kanday bolsoň ayalыңda oşondoy bolot dep aytsam, bir boydok dosum barlı. Anda emne men ayalım nas jegebe deyt. Yo anday emes, anday degen söz emes. Sen nas jekseň ayalыңda nas jeget degen söz emes. Sen nas jekken siyaktı bir künö kıltasın be. Ayalыңdagın oşoga jaraşa bir künösü var ayal. Senin darajaң çalık, Kudaydın aldında darajası var adam degen söz. Andan aşık emes degen söz. Oşon üçün keliңizler. Eň birinçi özübüzden koňga hareket kılaylı, ertarak turmuş kuraylı, ertarak kızlarыбызды bereyli, boyga jettibi, 18'den öttübi, daroo turmuşka uzataylı. Köp jürgöndүн kereги jok. Kebirler şarga ayıldardan, o Batkenden, Çoңalaydan, başkadan, ayıldardan şarga kvartiraga çıkarıp koyutken kızlardıçı. Bu jakşı nerse emes bu. Ayakta emne kılıp atat, ayakta kanday jürüp atat al kız. Agada köngül buruş gerek da. Men birööden bir okuya okup kaldım değil mi? Vakti uza bolup kalıptır, şunu men tütügötöylü. Şarda deyt, jaşların arasında mına uşunday bir bayagınday naşa, gerayin siyaktуу trop degen bir nerse moda oldu deyt. Trop. Trop emne desem, trop kebir aptekalarda satıla turgan nerse eken, al troptu kebir janagınday dokumenti bar gana adamlar gana alalat eken, köbüne bir sata berbeyt eken al nerseni içe. Anan al nerseni alat eken dagın, kebir jigitler, kebir ayaldar oşol troptu alıp turup, ayıldan kelgen kızlarga koşa kvartirasına koşa jatat kızlar, ayal kişi jatat. Sizde aldaşı mümkün. Atasыныçı. Men kvartiramda bardığı kızlar değişi mümkün. Kızlar menen jatat oşol jerde amçı. Kızlar menen çoğu jaşayt. Birok janagı köye bir buzuku kızlar oşol troptordu alıp turup uktavatkanda iki jol jitatıp koyot deyt boldu. Janagı kız, janagını adamdın kuluk siyaktı olup kalat deyt. Mına şunday aytkanını kılıp, maga tropton alıp ber boldu, başka ne desen kılamın degenge barıp kalat deyt. Mına uşul şahardağı soykulardın köünü dagın oşontip trop siyaktı nerselerdi çektirip jürüp andan keyin soyku kılgan deyt. Oşon üçün keliңizler. Mындай buzukulukka jol berbeyli, özdөрünü жалгыз kалтырбайлы, ушундай bir kontrol menen, ушундай bir karamak menen жүрөйлü. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyya ve rasula. Jaraktan Allah. Uşul jerde cuma günü jalpыбыздын kılgan ibadatlarыбызды, dualarыбызды jalpыбызdan kabul kılgın ya Rabbel alamin. Uşul ayat hadislerdi ukkan bendilerden kılıp, ukkan ayat hadislerge amal kıluşardan kılgın ya Rabbel alamin. Elibizden, jeribizden uşunday bir buzukulardı, uşunday bir buzukuluk, zina amaldardı özün uzak kılgın ya Rabbel alamin. Erkeklerimizge namus bergin, ayallarımızga uyat bergin ya Rabbel alamin. Erkeklerimizdi, ayallarımızdı zinadan, buzukuluktan, arkanday bir gerayin, naşa siyaktı arkanday buzuku jollardan özün uzak kılgın ya Rabbel alamin. Atalarımızga iman, insaf, bir çıraylı bir ömür bergin ya Rabbel alamin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer.